Blay Pibaro. Ni priang subhai pi shakane tup kubor jengi pet ngor cable news. Hashua begini kemi ki kubor ke babnia ngina pai shash kimat bakongsan joko kubor mentah ketayo. Kesorkar kan pelaj ke bahak khajna advance ke Garo Hills Autonomous District Council bat penkut no kesorkar ke jengi kaja jaka hasat sopen Sora Civil Subdivision. Charjir ubah Winston Tony Lindo kumu Chief Executive Member Batamai ke Khasi Hills Autonomous District Council. Kesorkar kan amsya abanti uranium ha Meghalaya baka kenhun menteri kedai kembala pembiang tarajur ong Konrad Kongkal Sangma. Hadian katwe sngi pensange anak ke Fastom ya kejing yakhi. Shimti Dr. Shakil P. Ahmed kumu Chief Secretary Batamai ke Meghalaya. Kentu ba Preston Tumsong menkiar kaya yang ke Pormen Menyong nak surok Shelong Dauki. Bat Yashim Data Shirham kirungit Hindu hagelek niam Durga Puja. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ha kasibaar jeng ketayo ulalum ya kejingelang ke benengkong jeng kenhun menteri. Hadian beladep ban bujili temai ke menteri sorkar ban kini kejingelang kala ajeng menjur ke song pisah ban kershan ya ke Garo Hills Autonomous District Council ban siupun kuat ke tulap basa ateng jong kinong trei. Habai ekran bekilar patai kubor Menteri Rangba Kejala Konrad Kongkal Sangma ulapan menha bak sorkar jela kan pelaj ke bahak khajna nak advance ke basan folklor tengka syaka Garo Hills Autonomous District Council. Bat kini ke bahak khajna basan folklor tengka ke kentup ya arpusau hadu arpusan klor tengka nak bahak khajna jeng ke council bat sa arpusan klor ban siu ketulap bakat arbnai basa bak jeng siu tulap nadok shiterek nai wian. Uli itu bagi negara Lashim haba pensyong nongrim ya kijing ajengmut jangka komiti belatung hapa ke District Council Affairs hadian baka subkomiti kala penlong ya kijing ekran bat ke Garo Hills Autonomous District Council ban IT ke Kaipot Dangshan. Menteri Rangba ula pensyai baka niya kamdi setia kijing yarap lan niya kanogono kijing tuklar. Kampat shim ladon EA barai hakani kesngi ndrei ke baki rai kalong ban pelaj ya ke advance jangka bahak khajna ya ke baki dehok ban yo. Ula pentip ru baka Garo Hills Autonomous District Council kala menjur ban pediang ya kejingtong yau officer IAS kumu Principal Secretary da kejing terwa ban penlong yau Deputy Commissioner kumu ex officio Principal Secretary. Uli itu ru baki babun kinong trei ke Garo Hills Autonomous District Council ki badan hapdeng khat arspa hado khat lai spa angot kila soy ki kot kisla bagi pediang ya kesong pisah ya ke bahado pras pa angot kila ai tiru da kejing tho. The money is going in terms of an advance of the royalty share, which is their due, which is their money, but we're paying it in advance. This money will be put into the account of the district council. District council will then pay the salaries of the employees. Only condition we're putting is that it should be in an escrow account, which is meant for salary and salary only. So that when some money comes in, it should not be used for TADA, it should not be used for other bills, nothing. It should be used for salary. So the answer to the question is, money is going to be given by us as advance. Once it enters that account, it will be paid by the district council to their employees. It will ensure that there will be at least one or two people who will, in a way, monitor and ensure that the money. The only objective, as I said, of the escrow account will be to ensure that money is used specifically for salaries. That's the whole point. The mechanism of how, who, that we can work out. But as I said, it will not be in the general treasury account of the council. It will be an account created specifically for salary. But how long government can go on giving money? Good question. That is the reason why we have the reforms. We have stressed, and the council, the EC has accepted that they will, embark on this entire process of reforms, which the principal secretary will also be guiding them, and we will look at creating service rules, financial rules, procurement rules, ensuring that the way the employee strength is rationalized, without really terminating anybody. But we have rationalized it in the last 7 years also, which I've mentioned earlier, that when initially we had taken over, there were 2,400 employees. But then we started rationalizing it by giving, VRS to some of the employees. In some cases, we didn't appoint any new person after we say the vacancy came up. We rationalized it and we used the existing employees and put them in that position. So those kind of rationalization works will happen. And we hope that slowly and steadily we'll be able to reduce the
expenditures that are there. And obviously with the process of streamlining the financials, which includes computerization of revenue generation, which has been recommended, by the way, by the subcommittee. We are hopeful that this process will move forward, and we'll be able to streamline the functioning of the councils. I have repeated this in the past also, that it's not just in the case of the Garo Hills District Council, but in many other organizations and government bodies. We have seen that government has to intervene and come in to enable the smooth functioning of different organizations. For example, in the last 2 years, the MECL, a lot of people are saying, why, how come, this, we are seeing that the, scheduled load shedding. I know that unscheduled means whenever there is a erratic power supply or some lightning or weather conditions, power could fluctuate. But scheduled load shedding is not something that we are seeing. Now, why is this happening? Because government is giving approximately 900 crores to MECL every year to enable them to be able to buy additional power so that there is no load shedding that takes place. And in the meantime, we are also rationalizing and restructuring the entire MECL so that their costs come down. So we expect that in about 2 years, 3 years time, this bailout that we had given in the last 2 years of 900, we expect that will come down to 700 in the next few years. And in 3 to 4 years, that will come down to about 100, 200. So there's a plan in everything. We have to work out. There are organizations that need help and support. And government has always come in, in a responsible manner to provide the financial stability for the larger interest of public service. Kakenuan Menteri Jangka Sarkar Jela Meghalaya kalau menjuru ya ke Standard Operating Procedure SOP ban penyat ya ke Taraghar State Gas House bat ke Meghalaya Directorate and District Driver Service Rules Arhajar Arbusan. Menteri Rangba Ulong baka Taraghar State Gas House kadi ke bedang suple kumta kilepen kre ki SOP kumno ban penyat ya ke gas house ha kanu kurkom ban ai kamera ki bawansa yano bade ban ai kamera bat kibe-kibe. Halor ke service rules kinongnya akali ukonrat kongkal sangma ulong bala bon senam katanat personal kala persangkat bala ban pentingna bag service rules kade bandon namara kene kan kata bet gajing tungkam bat gajing kentiu kerdan kinong tre bat kumta gajing don ke service rules kalong ke badon kam bat kekenun menteri kala ajing menjur ya ka Meghalaya Directorate and District Driver Service Rules Arhajar Arpusan kekenun menteri kala ajing menjuru ya ka thup cuti jong senam Arhajar Arpun Rio. Kekenhuan Menteri Jangka Sarkar hagalai potrik unai luar Arhajar Arpusan kalau menjur ya karai ban penkut no ekajing kaja jaka belane di posnam ban aitino ekajaka bapalat cispa arpu pra akar hasat sopen seorang civil subdivision syaka ilaka jong hima seorang. Ukonrat kongkal sangma ulong baka kekenhuan menteri kalau menjur ekajing ajing mut jangka komiti bela kliak do sembut menteri rangba kejelau ba presiden densong kebalekan bagi kenhuan beper lapalat cisnam ban penbet ekane kakam. Ukonrat kongkal sangma ulong bakani kejingnya kaja jaka kadega belami naduk kepor besensyar ki pareng ha ka baka hima kala kam trai ke jaka rega pensyong nong rem ikot kisla bala rem ha bat kejing syong shnong ka kenuan menteri ke Sarkar Jela kala sedang pentreka ke e-cabinet system ka bapni kejing kelash ke kom sensyar kadar rega baklam peran kam syu ikot kisla Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulah penbena ya kini kurkom trekam bertemai ke ban penla ke kenuhun menteri ban trekam online no ban penlong kam shimrai kam biang kam shingan bat ke mampedan kam syu ya kikot kisla. UMDC keseng Voice of the People's Party nanong temai constituency uba Winston Tony Lingdo Hagasi baar jong katayo ulah syajet kumu Chief Executive Member bertemai ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hadian bula job sok ya ki election CEM klaim kanu kejingdon ki kertong ki bani kun persya UMDC keseng Voice of the People's Party VPP nanong temai constituency uba Winston Tony Lingdo hagalai potrek unai luar Arhajar Arpusan ulah shimti ke syuki Chief Executive Member jong ka KHADC klaim kanu kejingya kun. Hagani kesengi ke KHADC kala penlong ya kadorbar kerpang na kebenta banjet yo CEM bertemai bat kini kalong hadian kejing Hershukino CEM berem ubak syambor lang renja. Hak arp kendai terik unai luar kade kesengi metap kertanggi kertong menekun ki election CEM. Balasaki betang ubak Winston Tony Lingdo ubalalit mentap kerteng berubah IT kot kisla secretary jong Katanat legislative ke KHADC ubak Bisotun. Badadian kani la pendabru ya kejing kemi benya ya ki kot kisla.
Namar kajing bamdan kinu ki MDC ne kaliang persya bantap kerteng menyekun nik election komta uba Winston Tony Lingdo ula job sok ki election klam kanu kajing persya ne kajing yakun. Hagen gesingi layo kajing kran nik MDC kaliang sensyar bat kaliang persya apa ke council bat kedaur kajing dan kam badan kajing trelang apa deng ginang elam kaki HADC. Kabangindon katinya sudah. Bagindon kata katinya trelang katinya tuli. Wala dangidon hakanuno kapan. Namaniwan ni taso ni gato. Baka takaloban pindah jaga dulu. Balik na kanya kanina matalaya kanina dulu na kita. Nai pagkadon nga kadon kata ka space kabangimla kan pendapat. Hakadinya di kabajan para MDC. Nah, mau haji kuat di baladat. Giarum giami. Kata kalian itu bakalian sisa. Gidon kadinya suku imut, gidon kadinya trilang, gidon kadinya pas consultation. Hendak basusi ke bawah dan orang yang kuat lomba. Hati ini berperan beda. Nimda kamyo apa kita kadinya berdua. Bathi na kalian sisa, bathi na kalian. Lagi kumagas, kadon kata ka mau kata kadon kita kaji ka space ka bajangan ha minyo la sakada ba kuma ba fitri kita kan mesti ka belum friendly hoy ay indo ba nila kanya fitri nila kanya nyan nila klan de spa ga kadabata ini bandon kata katinya sudah namanya terang hindi personal interest yung try na kabantakan sila. Itray na kabanta katagari pagkata. Bila pensyar, haka berfikiran yang takagam kebedon hati dikindriu benar. Pemanglawan mana, ibasya ini beriu berjajar, beriu bola rombak, bola i kejenggut jenggut. Dan hati-hati, imban nampan keren kentir pa hak pan pensawajam. Reki kam kiba putrai. Ilang kita peni bawat lau riu berjajar di mereka kam train keren ham shine di ham jam banyak kam train ayah ha jika ke jipecai itu deki bagaimana yang pengapat julap akan dan dia apa yang juli falasi lada itu berburuk juli idan tani ilap orang ya yang hakani por mentah penting kenalan ni berkait assurance sisa. Pak, pada pidon pun kita kaji snow, kami syukmat. Long berkeluar banwan, pembangilaon, nakapor sa kapor, dan jingkang ke kamera macam ni, kalau kita berpelis, kita berpediang, tang ya pi yang paro. Kani kadai ke assurance, kani ke isi kebangan syukti mga mentah mana syukmat. Dan berkong nakabay di perlok MDC juni di badan kataliang itu. Oh, ilayo snow sibon ijingkren at tapor kadang yan nagaliang ko nga isnow tu bat natip baga jingket nami syikmat kalong kia. Apabila tenrong yang ini jingket ke kia halo tak terpain ke betulat tu jangan. Watlah bila dia bernong yelam jompi. Kawai ke pengaruh bertong cepat jompi kedai. Namunlah antrai ketam kawai. Kadon kami tiga mon ketiga diang. Pada helor kata kanong rim kumbang ilai dia trailang ketibak syemborla. Kejuk kanong rim. Dan itu leksi ingin penet. Ha kejingelam ketibak syem hindu naik beladap. Kata kejuk kanong rim. Ini penet pensak nang nisyukman. Long berkeluar berwan sengapat ay jimut dan ipan peni ya kan duna yok kadon yawan menyetai peni ay jimut iwe hakani ni ye kepada burung pananget skemru kalengki nang syukmat kumengong amlong besuk Henry kum kinong nikmat bagi pajak nong syong kila ay ini kan mandi kebaklan yimnu rantir Yimnum tin, yimnum smith. Pada ke ai kapag hindi ban le, ngin le. Ya ke ai kapag hindi ban kren,
ngin kren pat kata kadai kalenti kabangi nila rai na ko kasi ka basdang mangin pat kani kakenti ka pamanta pat ipor iban sawan ibnai islam iban sawan aga jingalang jongi lang baro pat jinga trailang jongi baro gamnum dan ganu jing artitin bagin si jo kon kait uso jing trai shitam jongi nakalian jonga na ay kublay sa shisin yati baro para members na ay kublay ya kalian nyatay at baro ki members ki bala panyadon ringat ng bagi hakani kasi pat oy pat lang along kasi ka bansa jing timao pat kalong kasi kaba nakuha pan kentu itu abang ilaya snow ya ka jingpan ka jing shitom ka bala banjur ni ba siya ka jing kentu ka jonga kalong tanggan ko kau ini timao iba syembor lang renjak kayin ka san ka jongi haga jingdoy but they tang ke jingdoi hi kepala panwanra ya kata kejing penhiak ke penjanai ke bertempang bertemu belai flight terak jogi ulah panai halo temen ke jogi Panamarbang kapati nakarai kalau kau ni kau buat ada history jom ke council mo banyo atu kat pamo ringkat bat nominated MPC kalau mo bawa ke sorkan kadang kecilian terima hingga kecil pensiap buat banjir lanya bantai ya katakan jin pensiam ya nominated MPC kaba pila no ya kenapa di bahadu khatra kenapa adalah long solid majority nganom arjen và magi kumpusi yang akan dikapus kepada magi tidak kinom penrashkor syu yang ini di parlok member kinom penrashkor syu ya di pada longshong shong bahkan nom atatin bahkan temput ya kan dikatem kejoki sasaus dan tan kenapa kakam joka council kan yakbed kan ya garanti nama tingting dan kajin sign nakapor syakapor lihat serpek nanti kasih kalau design isi kalau syongkan pada tu kan dia gagal atau kan dia dah wei pada usia antara kalau pampor dan kita yang kembali besok pada tahun stop kan ya dijikri kam contoh council kecil dan nak tahu nak kalian kejonan nak tentu ini agak cenderung lidah sipun kecil kedon dan rai lakukan seperti Hayat maksudnya, orang dalam, bagi doni kemensin jom kejiasya, kemensin jom kejiksa sekolah, yang isi kepada maki form kita akan belajar untuk siang, berkunjung, ya kepada kalian menjadi parlok dan isi kalian nanti, bidon kepada semua. Ajar mutlaki, nak kata kawai ketong, pada kata dalam, nak kata jindir, jom kami kajian kepada orang berkunjung tu yang mencintai yang jom bilang jom jom ri kasih jom bawa away apa ikat mat sya mereka isi apa mendan Chief Executive Member KKHDC Ubak Winston Tony Lingdo ulebuk gejeng kerpat ek Sarkar Jela bagan pelat kamkloy ke bahak pisah ke bagi District Council ke debanyo nak Sarkar kenang bagi District Council ken laban pentelun yaki kam kijam. Habakran ni gelat patai kubor akalai potre gunai luar Hajar Arpusan hadin mula shimti kumu CEM batamai. Ubak Winston Tony Lingdo ulong bakaseng bat KMDC KKHDC. Kin pediang ya kejing terwasi utulap ke Sarkar Jela pada kania kin sepensengau kejing elang ke Bansalong bat ke komiti ke Balatau ke Sarkar Jela. Uba Winston Tony Lingdo uliat hu bagi bahak pisah ke bagi Sarkar kampat pelat kerang buan bah bat halor kani ke council keladap pensengau ke Sarkar bat jen kan sepensengau ru syaka komiti ke Balatong dan ke Sarkar banyak keran halor kani. Ulang balara ke Sarkar ke pelat biang pore ke bahak pisah ke council, ke district council kin penunai ke jinglut balara ke Sarkar ke ada ke jingirap pisah grant and aid syaki council ke nirap shiboni ke district council bagian lakban pentelun yaki kam jongki. ya rai kum ka isi ka batmai kum bang ong yuki mane ni trai kum ka team di ni don ki meetings ko pair but next kan ba sim la yo pang ni constitute ya ka ya ni team ka batmai ka juni collectively ni yo pa ya rai lang ka ju ki ka priority ka junga hi na kalian ka junga shimet hi ka David ban
benang penklan syushu ya hikam di bangi la tre kuma flat beras ka tu ni hindu punai la det na ba trade ba di milayo kan ya tre khamha kham janai ya be dei ba trade milayo pen be kan rum kan ram oi ngon ya phi ka lenti kam long ka ba sok ka dei ka ba quality ba e and dei nang ni shakmat ru ngai scam ba e ka rai ka bangi ngin rai nang ni shakmat kan long be ka jing yo nong jung kari ka bi kan be ka ba no sok sok ba boros kat tahan dulu di benai tu la tu man ba kiwan bani kendo ya CM ni EM su ka kamera ka juni ka long ka ba kloi ban play ka long ka ban kloi ban welcome ya ki ka pat judon kum kata ka ayu so kendet mentan long ayo snong na ka kentien ka joni LO ba ka don ka gap ya CUE ba ka don ka gap rei nang ni shikmat la da ka don kum kata kum mga ong mentan ya iru ya bang lapan snow iru balada ka don kum kata I get assurance ba nang ni shakmat kam long kum ta but nangit scam ba kamera ka jong na kum CM but kamera jong EM sang ni shakmat tu kin long kum ba julong hi bro kam don kanu no changes si kini gi khniat banai la dep mo ka isi ga bathmai ga jongi but nangit scam ni ka team ga bathmai ga jongi ben constitute man taru kum mangala kren hi bangin streamline ni gitu mo yim num la shu bangin ya khli ka berim nya ni ga jing bakla ka jong berim nang ni shakmat kamram ga jongi ka dei bet kum nungin wat kilat kilenti ga bangin pensuk ya ki traders ki jong iru kumnung in wat kilat kilenti ru kabangin ente lakam ni jing wan rung ru jong ki priu ki banabar ban yo ban ya ban le ki khai ki pateng ki jong ki hamni apa ka jela ka jong iru di kita ki bakan ni ka isi hi nadu ka si ka basdang hi ila long very conscious na shim ya ki rai but ki decision ki baham kan dia ban yo ban te lakam ti ngai scam ru ba kini ki khendiat ban hoi na su thu pi kani ka kam dei ka kam ka besuk ba tahap yang kendru penai ngin yo ban penbet dut ya ka jing e ne de ka konrum kendram ka pala ne la bun bun snap andrei ngit yang ka intention but ka rai ka jungi ka long bet bangin pen thamai be ya ka kam nang di shmat in streamline ngin te la kam ya ka e ka pengi dei man te la kam kumbangila shimti na do si ka banin kong ni ba in one ban shimti ka district council kan long bet kuntu ni inum dan inum deputy si Pika party stand kalong very clear. Ba ko ban minimize ka jingdot ka jigset ni ko district council. Ba na smuthu ka jingdon jong deputy CM ko ngumdon ko dulu ni jingdon toy. Yangi ka isi ka bat mai ni. Ila decide ila rai be. Nadu ka party ka high command so jong ni na dep. Nadu ka singi ban ko ngumdon bo ki deputy CM kita sa ta. Nadu mentah kalong kutu ko ba julong ni khiyat ni hidup nai ko ada. Dan senior kan harus kan kalau untuk kadang DM kata gaji ya trailer habang iya ke jinglong ke jingman mo kumbang itip ni ba sarkar ka persyang na kalian ka jungir ni persyang bang ini don nang haju ka nong ring ni haju ka page mo ka bide kikam na ni crucial decision di tanong banyaran and ray ke ba pi ong pi ka share do manta di ke jing ka pat ka jungi ka long ba gila dep tho RCN license ke state government bahkan pelat dia nak share on a timely basis. Kenang bakam nung duko ka kaji krekam ka joni na aliang ka district council. kung bakal mo kalau ka share ka ang pending sa state government Hadu mata ka jingyo jingtip ka jonga kalong ba kadang bun ka share apala man ai ki example taru gin saya yo banyak pilih jumpa tadi banyak keren kamsai ada nila ada banyak keren bak state government ko mo banyak mo ko committee ka garo nila ada pail ki jing ko kali mo jung seperti ya long baik ai pelat ya ka share ka po ka bedai ka Khasiel district council hadu menta ka padai ka sinking ship nani ka liang ka balangam no bakan ngam no andrei ni khmi lenti ba ka sorkar ada kalong ka don shisha ka ta kamit beji kia shisha ikani ka district council ni ya baro lai tili ka district council pelat ya ki shares ki ba ka dai ban pelat ai yang ni kita ka lat ki lenti ka penginyo ban krong ki revenues ki jongi ka bedi hok shisha jong ka district council but ada ka don shisha ka ta seriousness ai ni ka grant in aid mo one time grant nani benginyo pan pentelun nani hampen janai hampen bahasyu ya ka council ka ya jongi hi kani ka atmosphere ka bumut ka jinglong ka jingman ha ka office jongi ha kini ki kendiat benai kamdei bangat mu ban keno yo CM ne ban keno ya nuye no renga shikyu iba kadon te kata ka jingya jingai tiba pun ki MDC PGE hangi bakim ju khamwan wat sa office so ti
Pihak wan ing kada balik kimuan sa office. Kakan ka office kakenca. Ju kamdan ki priu banwan sa office. Pidayat tiup tu po koridor dan pai ba. Te ngai iba ka don te mat ka ka kaba isyong pair kaba mi tanat kayaknya. Nah kalian keconga ngaso ba kadiban create kata ka cooperation nadi kanjing yang setu jumut apa yang dicungi para MDC yang ni. Itai bentai ba ngalak keren ba sutanat ba nak yang CM ba ula ai ka assurance ba nang ni sakaman ngindon ka jing setu jumut ngindon ka jing pelang hoi ngimla ban interfere ya di polisi perikam lagi nama kini maki ban si dan bai lakum no pat kidon ki bentar le si ki ba kata pat ya ka yap ka im jang kari ba ka panweo mungkin isu ki balong sensitive ding sudai ba kandan ka consultation TPE pakakab kan long kumno palada ka sarkar hi kaya rapan siu tulab ikinong tray. Pi kanu ka jingerap jang ka sarkar ka bomdan kendon ngasngo kanyarap iya ka council kanu ngamong tangga tulok de kanu ka jingerap nakal yang sarkari ka strengthen dan ka penklan ya gitu Kanamdan tarai kajing satu kelar na bati ngalaong ipimentan kadai ka jingerap ka bomdan kendon lada pikwa ban syai kata ka sarkar ka jingerap ya ka council om tangi ka share henry ki don ki special grant kadon ka grant kidon ki fund ki ba ka council ka sarkar kala ban ai ka ten ta kadau ngaso ong ipi ba klem condition hem dakta ya ka function ng council kabalong autonomous kanu ka jingerap so kanyarap ya council Menteri Rangba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma Hagasing ba arjung katoyo ula kerensyai bagi sarkar jela ke yang skam kanong rem ban persyajur banti ya umar po kendau uranium hapok Kejela Meghalaya. Bat uliato haswa ban Pak Hyarsyuki yaki menteri ula dapat dekciti syaki menteri sarkar. Habai keren bagi nong patai kubor ha ka lai putrik jong nailur arajar arpusan. Menteri Rangba Kejela Conrad Kongkal Sangma Ulaong bagi sarkar kala keren syai kedare kenong rim joka bagi padba kikinhon beper bagi sarkar kem ku asatya banti uranium ha Kejela. Ulaong bola keren syai bhai kane bala keren ha ka basyai kane kamat bad mentaru ukren biang ha ka basyai. Conrad Kongkal Sangma ula kular bon sila keren bagi sarkar pedeng halor ka office memorandum bepen midangsen da katran environment forest bad climate change hadien beladap bisyar bha ya kajing syong an jong kane ka office memorandum. Conrad Kongkal Sangma ulaong boleh iya kene ke office memorandum hendrai umpat syong bisyar ke badan haka komta kalong badan kamban bisyar da kababnya ya kene da kabayat ke lenti jokaan bad ansa panjing pensyai da sarkar pedeng bad ansa keren ru bad ke sarkar India ki kerdan beper bad penti kedai ke jingya dai ke bahak kemiat ki ba ke Kejela Meghalaya nambar kedai ke jing ba kli jong ke sarkar jela. Any commitment and which include children. So what is the start of the government on this? See, as a government, we have made our stand very clear that our people and our community and stakeholders, we have always stated, even as a government, that we are not in favor of mining of uranium. We're very, very, very clear on that. And we've made this statement very openly, and I'm making it open now also. Number two, I've not gone through the entire details of what the notification. In general, I have, but these are very serious matters, and hence it requires proper legal scrutiny. So we are going through that, and based on what we see, we will seek clarification from Government of India, and as and when required, I will take up the matter with Government of India at different levels and ensure that the interest of our people is protected. So therefore, it is a responsibility of our government, and if we find anywhere that there is any particular law or any particular notification that goes against the interests of our people, it is a duty of the government to take up that matter with the center. And I can assure you and assure the people of the state that we will be standing with the people on this issue, and we will take up the matter once we have seen the entire legal aspect of it and the impact of this. And once we are clear,
we will move to Delhi, and if necessary, as I said, we'll take up the matter at the highest level. Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ula pensyai bagi jengki kinohikai ad hoc hapok kalama jangka fastom. Kadai halor ke jingdawa ban kentiu tulab, bakam di setia bagi dawa bakim shimliyok tulab kum kinong tray ke Garo Hills Autonomous District Council. Konrad Kongkal Sangma ulong bagi sarkar kadang bisyar benia ki jingdawa kinohikai ad hoc, bat kamla ban shimrai kerki ban pendurlong ki jingdawa jangkawai ke kenhun nohikai, nomor kidon bon jat ki kenhun nohikai, bat ki skul ha Meghalaya. Ulaong baladarai kerki ban pendurlong ya kejing dawa jegin kai ad hoc kumta lasai nila sisingi kin mi skiwai ki kenhuan no hikai bat ki skul bandawa kejuk kendeng jing dawa bat kini kan kata ajur ya kapla tengka jong ke sarkar jela. Different. We have concerns and they're of course asking for an enhancement. So it's not that they're not getting salaries on time. I mean, there's sometimes delay a few months or so, but they're getting the salaries on time. Their issue is different. Their issue is not about non-payment of salary. Their issue is they want an enhancement on the salary package. Government is examining all these aspects because these are all connected. Once we agree to enhancement in, say, one particular group of teachers, say the SSA, then of course we have the ad hoc to school teachers, then we have the other groups that are there. And so we have to look at all the other aspects and then take a decision. So therefore it is complicated because it has got larger ramifications throughout, and we have to see concerns. Obviously everybody has concerns and everybody's concerns are genuine. I don't deny that, but we also have to see the limitations that we have and see how we can take things forward. But I would like to categorically mention that the statement made by you is not correct, that it's no question of bailing out anybody. In teachers, the salaries are being paid on time. They are asking for enhancement. Whereas district council, they are not able to pay the salaries on time. Garo is district council. And that is why theirs is a different case scenario. So see you. Hadian bakladan kajing keno bi Dr. Amprin dingdo be imshimli ojing tip bala syapni harshkino. Ukonrat kongkal sangmau le pensyai be kashiti la pha shabaro ki menteri be syawengkam. Kentop ya ki menteri na ke NPP haka khatar tarik unailur. Kebabatai syai bha ya kajing bujli menteri. Ukonrat kongkal sangmau le pentikna babaro ki menteri kili opdiang ya kashiti bagi tip ru ya ki lenti ki bala syim. Ulong ba ula batai benia kashiti hendrai syim la aish kila batai kubor hendrai la dadan kam kumta la ban a ya kenik shiti bad ula ban biang bula pha ya kashiti bad baro kili opdiang halor ka jing bam don ne ka jing sha kan thup kilong kami ha kunhun menteri Ukonrat kongkal sangma ulong ba ka sarkar jela kalebu akamat bahai ka jing yo mi kmat ki kan thai kunhun menteri ha kishteng samoy ba sedang jang nek sarkar bad menta kala phai kmat pat sa sha ka jing angnut jeng ki bagi than Ulong ba kejeng tau ke kenhun menteri ke dan kam ban biang tarajur iki babon ke iki kentup kejeng yo nong mi kmat ngi than bat kejeng pen ko bor ki kentai ula pen pauru ba kam menteri rang ba kali ke blajet ki MLA je kaliang sensyar ki badan ke sarkar sendrop lang bat kini ke dilenti ba ya chekmat ha kejeng jet yo nong ilam jang sarkar MDA. On Friday the 12th of September when the cabinet when the assembly was over, in the evening at about 8 o'clock, I had dispatched letters to all the concerned ministers, especially from the National People's Party, because the other parties had already decided and some were still working on their decision. And so, minusing the other political parties and other coalition partners, to the 4 cabinet ministers from the National People's Party, the letter was sent and all of them had received the letter. And obviously I expect that when they receive a letter from Chief Minister, they will go through it and they will see it, and we have confirmed that the letter was received. And so that is what the procedure was followed with everyone. And so the question of not communicating and not informing does not arise. In the letter it is much better because all the details were mentioned. I did not share the letter with the press, and if necessary we can share that letter also. But this exercise was conducted and all had received the letter. No, I think it would be very incorrect for any of us to judge the capability of a person, maybe because he or she can speak,
or cannot speak, or is not articulate, doesn't mean the person is not capable. So therefore it would be very wrong for us to jump to the conclusion that person is not capable. Capacity is very, very relative. Capacity is very broad. The experience that people have, these matter. The kind of connect that they have and the regional representations that they have from different areas, these matter. The kind of commitment they have towards the people and towards the government and state as a whole, these are very important factors for us. And as I said, regional representation is also very important for us. I can't do it for all. I know it's not easy. We cannot balance it out perfectly. But all of these things went in. Now we have many senior people in the cabinet today. These people have been in public life for years, and sometimes a person, say like me, who is maybe far junior to them compared to in terms of the public life that they've had. Some of them have been in public life for 30 years, 40 years. Their experiences are at different level. So the capacity is at different level. Sometimes a situation which requires some individuals to understand and take a decision on that particular situation, which may take us a week or 10 days or 20 days. The experience that these individuals, the seniors have, they're able to decide knowing the entire aspect of things in matter of hours. So you cannot simply, not look at those aspects and not look at the experience factor. So I would like to just say that our cabinet is a very balanced cabinet. Hadian Katwes ni bakinoi kai ad hoc hapok kalama jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom. Kila penlong ya kejing ki Hamadan Malki Hasilong. Kumta si palai jangka tayo kila penbena bakila pensange no ya kejing ki habakila yo kejing kular no menteri rang ba kejela ukonrat kongkal sangma ban penteri kamno ya kerukom siu tulap ke batamai ya kinoi kai ad hoc. Hadian Katwes ni bakinoi kai ad hoc kebaran pok Shatri jangka Fastom. Kila yakhi Amadan Malki ak artere urisau arhajar arpsan kinoi kai kila shemekarai banweng no kejingki jongki bat kania kadai hadian o menteri rang ba kejelau lakot dekran kinoi lam ka Fastom hak shitrik urisau arhajar arpsan habat pembenai kerai balaweng no kejingki vice president ka Fastom uba Sanbon Jungai ulitho bo menteri rang ba kejelau lakular ban penteri kamno da kurkom siu turap ke batemai kata ban ai da ka basic pay rengkat bat kedi lor kanian airu ya Centralized Provident Fund bat kumjo rukinyo ya death cum retirement gratuity DCRG. Ubak Sanbon Jungai ule itu ubak sorkar jela kalarai ban kentio ya kinoi kai ad hoc hagar kom siu tulap ke batemai. Kumta sorkar kelapan por lai benai ban bisyar penya bat ban penkre agar kom siu tulap temai bat kalakular ban penmenai karai haswa ka ayom lek kemen Christmas. Di nakaliang jongi ringkat bat kiparlok garu ki belayawan lang kapaningkong kalong ba ni pen-i bet hakaliang jong kesorkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc ni laya kendo da ki pau snem bat ni pen-i ru ba kum kinong kai ad hoc nyenem lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut lam kanu ke extra allowance di hadian kajing ya tai kepala bun ia kran ru syapang kate ke demand ke jongi ke balong ke deficit system lani ke deficit pattern te ondang ia kran ia kate nakaliang ke sorkar kalau ong ba ladangi ni bu bet kita ki atli ki kendan kamut ka kata ka jingbei pisa kan long ka babun bahaya ka state government ti hadin bang le kran le perkat pa kan ko bah kan ko basniu te nakaliang ke sorkar kalau ong ba tong nya perkat no da ka wei kalat kalenti like no nakani ka demand to minya klet no ladangila no ban solve ya kani kajing kajong pi ti hadien mengalaya batai sani bha nilai kran kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba nginyo no ya ka basic pay kabamut yakani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kamut kanamlong kaju bahikai dang hapo sipo snem unyo da kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo la kajong ke basic pay kaba arpan nginyo ya ka DA ya kan ka DA larai ban ai si sien si snem
kabalong bahkan yarap yang ni kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nangta kabalai kabang ilaya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo % na ka government jong ka basic but % kamut kin contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jongki ka khot bet ka CPF account bat ka bakhatu ka bangila ya bet kalong nakabenta kani ka Detcom retirement gratitude ka bangiong ka DCRG ti haka bag ya day bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai ngila ya menjur ba nginong ba ngin contribute nakabenta kani ka retirement let's say nakabenta kani ka contribution katnong in contribute ngin siya penbet bat ka education department hakini kita yo isni kibanwan to namar ba ka government kala sim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampat judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong aipor yang lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nakabenta ka basic nakabenta ka DA nakabenta ka ngila banong ka CPF katno ngin yakhen te aipor yang lai benai bat ngin sim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas kamut ngin I give ya pi kamut da ka jing pen bena katno pin yo ya ka tulop nangta ya ka tulop ka batmai pat ka sarkar bat ka jing ya menjur lang jong kidakot ngilong ba dei ban sedang no nadu ka basdang ka financial year senyam batmai kamut nadu ka shtarik ka jong April arhajar arpun rio yo no ya katulop ka batmai ta kani ka jing yo ya katulop kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre-primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta ki nong hikai science teacher nangta ki nong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school mid kapamut menta kani ka jing penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya barok ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang isim kelum ya ka jing ken menta yin poi jan kumba shipau hajar ngut ki nong hikai de hadian bangila pen snow ya kani syaki parlok nong hikai gi jongi nya syong shwa ya ka CEC hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai ka jingmut ka CEC kalau ong namar ba hoi nyemyo ya katei ka sispa % ka bangi dawa hendrai ngi snow ba nyo % na ka jing dawa ka jongi ni layo nyo % na ka jing dawa ka jongi ni layo te nakaliang ka CEC na baro artli ki jaka nilarai ba ngin sange no ya ka jinyaki te hadian nang ta nilawan ra ru ya kani karai ya kani ka jingya keren bat ka sarkar hakmat jong kinong hikai hagaru bat hangni haslo te baro kinong hikai hiru da kawai ka jingmut kiru kilarai bangin penkut no ya kani ka jinyaki ka jongi menta hikasni Uba Donald Philip Walang ha kasni baar jeng katayo la syong tat no komu chief secretary ke Jela Meghalaya. Bada kini kesngihi ula aitino au Dr. Shakil P. Ahmed banchimti komu chief secretary bertamai jong ke Jela. Habau ba DP Walang ula syong tat no nakakam komta la pendap ban soi ki kot kisla rengkat lang baru Dr. Shakil P. Ahmed. Bada din kini ula aiti ke syuki chief secretary hu Dr. Shakil Banaduk kini kesengi ha kebalai don lang ki head officer IAS ke Jela ke berkemi itinat boper. Ki head officer ke Jela ke ai kublai uba DP Walang ubla syong tat no nakakam bat kila pediang buram bat ket bok ket ruang ya Dr. Shakil P. Ahmed ubla shimti ke chief secretary bertemai ke Jela. Dr. Shakil rengkat lang bat ki head officer IAS kila lej on ya uba DP Walang haduk ke kali ha kapor bulamino na secretariat. Haba pai kendiat Chapang Chief Secretary bertemai ke Jela laka bat kendiat pensan yau Dr. Shakil P. Ahmed ha marakar kandi kanur batang ne ulat trishtam ban yau bat mentai ke keran ke bahek komu officer ke Jela Meghalaya.
Dr. Shakil P. Ahmed larung ke kam IAS ke senam syajar kendai sepak kendai pusan haga ba ulah syakri haga office menteri rang badu kari bad latung yu komu director jong ke office menteri rang badu kari baru yo ban syakri ki arngot ki menteri rang badu kari ki bakentup Dr. Manmohan Singh bad Narendra Modi ulah treru bagat tenat kambari haga embassy of India ke Bandar Moscow haga ba ulah penyat ki kam khai pateng jakri India shiki kat kendai tadi kiri Ulah longru CEO jaga National Center for Cold Chain Development, CEO ke RECT PCL, bad REC PDCL, CMD jaga National Horticulture Board. Dr. Shakil longru Chairperson jaga Coconut Development Board, Cochin, UMD jaga National Horticulture Mission and Bamboo Mission, bad ulah penwandur bad pentereka mega Horticulture Revival Package naga bentaga Jammu bad Kashmir. Ulah pediangru iki khusnam ki bagentup ya ke UN Award for Community-Based Tourism, ka British Parliament Award halor ke jingyalam ya kari India ban penpoy ke body electric lengba ka program Saubhagya Shaki Lai Point Reo Klor Teliki Long Yeng bat ya ka IUCN Award na kebenta ke jingtai ya ki Fish Sanctuary. Thank you very much. State has a clearly laid out agenda. There's a long-term plan for the state set by the Honorable Chief Minister. And it is prepared collectively by the entire state till about 2032. So definitely, as one of the senior member of the team, I'll also try to guide it faster, quicker, better within my capacity. I'm confident that the entire team is quite committed, sincere, and definitely under the guidance of Honorable Chief Minister and the Cabinet Ministers, we should be able to tread through. Yeah. Thank you very much. So one thing is that just want to get a kind of statement or kind of encouragement from you. Like there are many youth from our state that attempted to these competitive exams in UPSC to become IAS or IPS. Some of them couldn't manage. So what is the kind of message that you want to give to the youth from India? Because my last question. So before coming here, actually the NABARD senior officers came to me. I was telling even the finance portfolio is a huge area where people can get employed. Fintech, accounting. So sector-wise, definitely with our own team, we would even, it's already done work and we'll just kind of review it. And wherever there is a huge opportunity or shortfall in the portfolio, we would try to support those areas where our people can come out. So now you are the head of the administration. So what will be your efforts to improve the work culture here? I think as it is, I thought Meghalaya is one of the better places to work with. And since there's a clearly laid out plan and this thing there, I'll carry the team along and try to set clear target which is already set and try to fulfill that in time. It will be an outcome oriented thing as already declared by our Honorable Chief Minister and this thing. We look into what is the outcome or output of every plan in the project. Da kejing Sokya halor kejing Syakta kalit kawan jing patba namar kejing tua ulum ubala tap senon kesurok kabadan harum jang kesnong lat lengkot. Ha kesin sajan jakateo balala usembut menteri rangba kejela bakmiru ya ketenat PWD Roads ubak Preston Tunsong ulalit jurep kejing shna ya kene kejing tua ya ulum pada kejing shna ya kesurok Shillong Dauki. Ha kene kejing jurep ya kejing tua ulum ubala tap senon kesurok harum jang kesnong lat lengkot. Sembut menteri rangba kejela ubak Preston Tunsong. Uleh dan lang bad General Manager ke NHIDCL ke NHIDCL bekenomic khidmat ke company ke besna ke Surok Shillong Dauki haga balasaki bagi kali ke yo bandit banwan biang nak ke Surok adin bang company ke lala ban ko no ya ke Surok banweng ya ke Kendau bat kimau ubak Preston Tunsong ulong bagi jing tua ulum kelajakan san wala kamshim ladan keno ke jing TEA hagi benta basha jrong jong ulum ni bende keno ke blasting bat ulu kentu ipat ba ki bayat bayang lengbak ne kejaka bagi di benong ke buhusiar ba banda ke benta ke jing singan joki kumta ki di ben kiar kat ke bala ban om yat haga pormen mi ulong menang ne ke jing tua ulum magi ki arsin ki belalej kala pentot kelet kawan ki pat ba bat kala bu ki pat ba ke jing namar baki kali kila ban ya no nasora bat kila ban lut ya ke bai kali hadu laisha ubak Preston Tunsong ulu kerpat ki pat ba ke than riwar
bat kipat ba kapan ursla bakin long basya ashtom shipor dari tang sadap sna ya kene surok kanong jing motoy ke bakrau ya kipat ba kene kathan berokoi kamtam hagaban kereng ru ginong jung okai pertai kebawan nakal leng kijaka ha kawai pat kaliang uba preston tonsong ula pentikna baya gijing sna ke surok shilong dauki an pendap hauno opera ke senam arajar arpun rio Nri banla ban penolong ya kane kumta ke company gadan kam manio kam keluat ya ke portray haga shisngi uba preston tensong ulong bakum bakalong menta ke company kayo atray tang saw kenta namar bahaban play bat ban syai ki kali banyat ne kene surok kumta banile ban pentikna bagajing shna ke surok kan long ke bayat bed ke sarkar jela kan salum ya ke jingelang bergihe ke NHIDCL katanat PWD bergibor peniat distrik ban ailat no nadu ubrai banwan ke company ban tray khat arah do khat lai kenta haga shisngi dagu batray nadu ke performance step adu ke performance miat kenang bagan yo ban pelut porti kena haga ban shnai ke surok klem kano kajing thot usembut menteri rangba ula kerpat gipat ba baya menta ken mat jeng e hagalet kawan joki ndai tang sadap shnai ke surok shilong dauki kano kajing mentoy ke bakrau gipat ba kathan batkan kentiu ru ya kakam jung okai perthai hagathan baro kawai Wan jonga menta kasngi kalong ngas ngokia ya kani ka landslide ka banga try ka de ka sin ka benengkong bangin yo i ka landslide ka baru kan ni te benta ta bang yo i dal de ngi thu ngana perkhat de ba kisdang ti na jrong tip ma kam don e kum kata u hap i hunulum nang te na jrong klem don jik punwit klem don blasting klem le te ne ku hap la ka hap menta la arsngi ha ka ba kan de ka jing hap ka dang ya ji ten renga kermen skem namar ba menta la dunau slap ba la kum dong no ka traffic movement ngin la bi ban maintain ba ki kali kin ya kin yang ten rei tang kawai ka ba nakaliang jong ka sarkar ba nakaliang jong ka NHIDCL ba nakaliang ki company ru ka bangi gerpat kolong ba ki paj ba ki ba kiu ki ba hier nakani ki jaka bikin sengau bah bandalong husiar bat bakin kiar kat bala ban yaj pon men mit men yong men sngi men syai kan kam sengan ten rei men mit men yong atrai kan bahaya ki bakin yele kat bala ban kiar na ka ban kiu lane ya ka ban hier ngindang perkhat ba nadu next ban let's say kila ban train no man mit ka bakin train nadu let's say nru baji men mit let's say hado nru baji lan new baji man stem ba kin yo ban concentrate full ha bakila e ka blasting lu kin yo por ban pun khoi rei ko mong ong e pi menta langi ai live kenta sau kenta kat ban pun khoi la de ka por ya ka ban play no ya ka movement of traffic tena raw ka pastom ha te ya kane ngindang ya sim ya karai ha ka ngindang ya show meeting lang bat ka enet chadisel na kaliang ka district administration rengkat na ka prudi rengkat bat ka company brokoi bangin penseluruh ya ka company bahkan traino akapor menmit lakum no kini opor khat ar kenta khat lai kenta siski namar pi ka target ban pendep ya kan surok kalong hau Desember ar hajar ar fon rio te kum ba pe hi u jral mija jong national do nang ne kini ki company do nang ne ki ong ba ngin la be ya ka ban pendep tang ba kum mong ong pi hap ki hap yo khambun kenta ka working hours joki kadang ba kum ong pi ken la ban pendep ya ki kam General Secretary Kesengsan Pertai ke United Democratic Party UDP uba Titas Starwell Khan ula pentep bagaseng kan pak da kesiti syu menteri ke Sarkar Pedang ban persya ek office memorandum ke bala penmi da katanat environment forest bat climate change ke Sarkar Pedang bar ula penpau bu umdan AA ban ong halor kejing terwa ke Sarkar Jela ban siu tulop ikinong trei jong ki district council bat kejing rap jong ke Sarkar Jela klem debu ki kendon ban penklan ya ki district council General Secretary Keseng United Democratic Party uba Titas Starwell Khan ulitho ba keseng hi kan pak da kesiti syu menteri ke Sarkar Pedang jang katanat environment forest and climate change Bhupender Yadav na kebentaban penpau kejing persya halor ke office memorandum kebala penmi na kebenta benti ya uranium Habakrani gelar patai kubor agalai pautrek unai luar arhajar arpusan uba Titas Starwell Khan ulong bahag kebede bag office memorandum kebala mi haka pratarek unai luar arhajar arpusan haka bede bag jingti iau uranium ka UDP ke persya jore kene ke office memorandum bakane ka namar bakane ke office memorandum ka wenge ka hok jeng pat ba ban pensngau ya ke jing sngo jengki leng ba ke public hearing kam tam haka bede bad umar po kendo uranium Uba Titas Starwell Khan ulong bu kunturu ke Sarkar Jela bakane ban penpa bag jing persya halor kania
ban nalor kani ke district council ke doni ke bor ke baklan ban tekla kami ngani ke jing temu da ke bakan nam ai ke NOC akabede ke jing ti ya uranium u MDC ke seora u balong ru unong elam kaliang persya haki HEDC u ba titas starwell khan ulang bakano kono ke jing rap ke bawan ke sarkar klem debo kendon kan rap ke district council bakin nang klan ulang bom dan ai ban ong halo ke jing terwa ke sarkar ban siu tulap ya ke district council nre usngo bakano kono ke jing rap ke sarkar klem debo kendon kan pen klan ya ke district council uba titas starwell khan ulang ru ba ke jing temu ban kran halor ke jing bom dan ke jing trailang hapdeng ki MDC ke liang senshar bat liang persya ke long namar ke office trekam ke HEDC ke kenja namar bon ke MDC kim juan district council bat amdan brio bawan ka council ulang bu komen ba CEM batamai ula kular bandan ke jing trailang namar ka jing trailang kam dai ba ke liang persya kan muslia ya kimat trekam jengki Mereka dan pat ki bentak ki badan kam bandan ke jing trailang halor kimat ki bakta ya ka ribat kejat benrio office memorandum kebami haka fratarik belai bakandai coba di senam ke pemerintah nah kalian ke parti ni lah ada mission dia keren bat nilai rai bat ai dah kejing tho syau union minister ubari pe ya ka environment forest bat climate change trong ka sarkar India thì cái này cái chính thọ mà sai ngân là kalian ke jonga dan pengkre ya ke bang pha no saya kesini ani mentah kesini dalam bat ka nongrim ke bangi persya kemudian nak kalian ke parti ni persya mau kata ke ke stand ke parti bangi persya ke office memorandum balengi persya kadawi kalau ba kani ke office memorandum kalau wengno ya kata ka hok ani ka right ka fundamental right jong ki pai ba bakin pensengau ya ka jing sengau ka jong ki lengba ka public hearing kham tam habede bat umat po khando ba kitip uranium bro kitip bu de u mat po khando ba lada pendon kam yu lada sei yu lada ti yu mde tang ba ka kta ya ka koi ka khia ndai ka penjat sendan ya ka mariang ka bamut kitu ki jaka ki balong saudong jong ni ka jaka ki uranium num long shu ban thung ban tap num long shu ban rap ban riang num long shu ban ri jing ri bat kham tam yangi ukhun ban ri tira ta ka dau lengkwat kalong ba nakal yang ka parti kemud dalele lu em ngim pat kwa ni dang persya ya ka jinti jingtmu da sarkar leng banti uranium ha di state ka jungi kumang ong ba kani ka OM kala pelino bat kala khangno ya ta kala ka kabu jungi ki pai ba bat penpau ya ka jing snow ka jungi kai ka jing kta kai ka environment ka bakta ya ka saudong ki saukun paro lemba kani ka OM kemud kala khangla ya ka hok jong pai ba tena ta kadau na kalian jungi in sa ai da ka jing tho sia ka ministry ba ka deban persya ya ka di ba ka juga porong in kentu ya ka sarkar lembaga parti bagi dan lang government ba kehadiran persya ya ketika office memorandum nakaliang ka district council kadai ka wei ka slam ka ba klan bor ba ban khangla ya kani ha kanu ko kompi district council kadan ka wei ka bor ba kata kalong ba kanu ka jingtmu banti mar po khandau kadon ya kalunti ba nakaliang ka district council kadiban aya ka NOC lani ya kecing pet tengah semua ba ka district council kan penengkam ya ka bor ka sokat ba kan nomla ban makin le kanu khalam kayo kecing pet po district council ti kecing pen mi akani ka OM pat klam ka don klam da don kata kecing ya tai apo parlimen ne hai ki PUE kumno ba ti akani kar kumle joka sarkar kar kumle ta kamu kanyang le bor kan mula kini no ya kata ka hok long try ka jungi da kalong community ngi hap manya yang pai ba u acting CM khima nobos opo upayam Ferdinand Imyong ula kentui ki khon ki hajar ki bamhon ya gejing trekam ju bagian wan chakmat banekran bat ulong ru bakloi ban herno nak syuki kumu acting CM namar ko aban long mau jenthot yano ru Kakali jong pa Ferdinand Imyong acting CM jong hima nobos opo
Hagamia jong ka arpusan trek unai luar arajar arpusan kala ing konglot kat ba kadang yang harut surok ka kisnong rang belang hak district Southwest Khasi Hills. Upayam Ferdinand Siem Yong acting Siem habakrani kilat patai kubor ule tho bakane kam de kesian ke banding kong baya ka kali ge u lale hakane gurukom de kibriu. Bat kani ke de kesian ke baar hakaba hakesian ke banding kong girunar kelapan pat ikiat kali bat hakane kesian ke bamenta ila thang senoni ka kali. Namar kata ulapan pau gejing sosi halor kani ke benta da ka bagentui kinu kidu gibriu ke belek kani ka kam bagi de ban mi syakmat ban kran syai ke kadau ka bakilale akum kani ka kam. Hatu ala dan kanu no gejing baklan ki kam haduk mendatang sedon ke kali laong shosho upayam Ferdinand Siem Yong u acting Siem ka nobo sopo Siem ship. Ngarta cio kai banti permenang te menen ci snakari rakat bat ne pusim te han nim jan met ngadi ban di chimiko islam kurat na mantap pendekai ne te wan sa ne te mariawan ne rakat bat ne kunum we te mariawan ne tanga wan chung chokai chung la kai fan sio pung manong sio wan ne wan pamcha marasnyo kali damet biang tengah vot kemoy mara kemoy kali kelak kemting nak kali dengan melak bandai tak kita Karena baji atat sai. ka porte kan kat jong ka pun la cha inglang ne kali te ngampe bejin yuk bejin no ba ngam beje te ngata antar ka por trai haki aruna kali ka kemting te mari so to kali ka krib biang mari mo nga kali ka kemting te nga shu halai ni prabarjam jan to ke tasam to ka kali ka mari kemting ni khmot si phang abis bok tulon na dengan ano mla le nom noi ya ti ka ting apa Sejuk kong yang ke nong sasnong juga himat bosko. Ni dap musik wakrau. Abang Iwan men ya kendo YSM. I begitu kejing dia menen. Kejing sak thang no akali jong u. Tingi peramjur ya kini ki breu ke ba lek kum kini ki jakam ke ba penpok ya ka hima. Namara kejing lek kum ne kalau gajing sorem jungi kum ki nong kit kam senong kinong start senong baki dan kum bini kijing jia pol jong hima te karpat ki bor bahalor baki deban simphia kan ka banta ba ngin yu i baga long kawan ra ka song suk sang ham tam malian jong sim bakan don ka jing suk ka sim ki jong u nada don kum bini kijing jia halen jong acting sim ro odon pedang kijing duk mesim ya kijing sensar ya ka hima sima ban pek ya kabah kametแต่เรื่องjungi kum ga senjuk gi nong sasnong ni paramjur ban kondem ya kum gini benta ba kin cia kum gini kin cia po juga hima ka jungi te ngin tip shu lagi kadau te ke jing chim kia jong sim mata kasi wa perchang bandum kat tu kan ni kirang ba jong ka hima ban ya perkat ni kini jing jia baro yang siang benda berkat kata badru im warai dekat ni kirang ba slong ke bagi la khot kerpang ro yang ni kum ki rang ba juga sinjuk ru juga hima no bos pun jip bala kumno ka dor bar hima ansa penlong jen hau ni bunai bunwan te ka wei ka bangi kum ka khubor ka bangi pha han ni kolong bala kumno kini jingjia kim desu banjia nama kini kijing jia kalau tik ba kibri kalau kiri klau di dusman kepala syu penjot ya kali dak batang ka kali kunto rapik ya kum kadang katang siu lap ang kijing jia meringiu juga kadang katang nama kum ni kijing jia nim jia meno tang mentah kat ukri jong ka hima kakali kat jong kri juga hima la sa thang kum to kane ka jing pendrem ka bajur neki lu thang labrong gede la menong gede thang snam makat kali la danio ya kali la pnio yo briuru ban kenya ngas ngon ong ba kane ki baro jing jia ni pendrem jur la radon ka jing baklan os im haji shangi ka sinjuk ngim dei menong ni ya sha liang yos in la ne yano
lada to usim ule bakla bale kaktin utlit lada ke jingtho once office usim welcome priang subha ti bana simno de ba penjot kata ni pendam juri kan sehingga ngasubet ong ba ukum ubriu pasencara po hima ula bendon ke jing bakla nang ni nang tai ni la pentit kata ti henry tak we galong lada kidon kido ke jinge usim na try utklohi bania keren bania pendek ye te jing ke jirwet jirwat iki snong gi thau haba sencara po joka hima ti ikerpat juru war keyboard joka ange ui balale aban IFIR tingi kum kasenjuk ni sio kerpat jur gi buru joka an bagi dia benar thwet ba banda syam ikini gi bru bale kum gi kam nang ba kanom kharoi lada bakla kani kinang kharoi na wi ko por si ko por hap khadu om don sim shu ban syang hapo hima wan uwe uting wan sa weru un sa tinghi lada jia kumini jing jia lenter te om takata wat kirang ba snong ru isir ban sencara po snong lada om don snong om don hima om don disikasil ru bat kari bekajat ban riu juga ri khasi jengi kan sadu kersadam tinas ngobon ong kum ka khobor ngapha ba ngakarpat jur ki buru juga an siu ba ban penong sgan penong security yos im juga himano bos bos sip nang ba kanum don kano nandin nang ni sakmat u acting CM ke himano bos opho pa em Ferdinand CM Yong habakran hila pathai kubor ula pen pawe ke jing sokya halo ke jing syathang ka kali jung u ha ka step perngap jong ka arpun ro terek unai luar ar hajar ar pusan ha ke beriu ke bamla ban itu par ula kenturu iki khon ki hajar ki bambon ke jing terekam ju u bikin wan chakmat menekran ada don kano ka jing bam smutanat ya u rekim dai pat ban penjot ya ki mar ki mata uli tho ru bu klam pho sniu na don ke jing trang ban shong ka shuki hima kong usiem nrai namar ke jing sha suspend jong usiem u barem ka hima ka leben shat hu ban chim ke ga kam uli tho ru ba haki kendiat banai ka jing terekam jong u kong usiem ula persangkat bala ali bor ban pentulun ki kam ki jam jong ka hima rangkat bagi dekhot bat ki lengdo bat uli tho bakum u breu batlot ba du bampat jumat ka kam sensyar usngo ban pan map na ki khon ki hajar namar umla ban penhun lut ya baro bat ula ongru beladan dan percaya u kerpat bakin wan bane kendo markmat bane keren bat bakin wan ru akador bar hima ban salong ubrai ban wan balada kim hon ni ibet yu ukuloi ban syong no namar ba kwa bon long umaujun thot yano ru wah aduh wah apa ngitre ikam idon ki cirwit-cirwan idon ki cinge dre apa ya dai berkene ke cinge kelamba ngidon kamba lakum no apa ngite ya maramot ya kapan ban ya tre nam taka ha kamiat apo kahima kate kadon kam yang ya kapangin don kamik ke cinge keren bangin yo ya kapan ya tai pada mir ya ke ke cinge bangin shop ya ke cinge laki long haki kam trong ki kam len do laki long ki kam snong kam thau laki long hakino kino ki benta ki bu hap hapo ka cing pet ngor ka jong nga kum aptung sim hapo ka hima nrei lada don nap deng jong ki nong song snong hapo ka hima ka jong ngi se lada kim i temat kum ki long san kum ki rurang pa jong kan ka hima lada kim siu dei lada kim i temat lada kum ki nong song snong kim siu dei lada kim siu temat ya gane ka kam ka ba nga syong menta kum tang u acting sim ting ngam bom ban se yala de ngala ban ong ba lada phim siu temat ya kaneru namar kadang de yang aga kam bangan long tangku acting sim ngakloi hiru hakmat bangan saklum ya kador bar kaban saklong ka new tari ngan lum ya kador bar ban ngan ai ya karai haki ba kumno maki kum kinong sensar nong la kala ibin em yang bangan syong nak nakasuki ngam kuak bale ba ban penlong mau jentut ya ki kun snong ya ki kun ka hima ka it ka jonga bakin long ki mau jentut ladang ngan ton manga hapo ka office repar kumtang atrai naliang jong ngi kum ka office bol ka wei ni ai ka kubor ka ba tangkum tahi sila da don kino ki kun ki rayot jong ka hima la da kim siu tamat ya kata anda long ka bar ka hima ngakloi ban hierno ban ngam kwa hiru bagi kot kisla bangan bad hi menga lengbang la bule se bangan nang khot biang
ya kini news ya ka bikin ai ka kubor ba ya kikot kislang hapan buhi hakami ba kin pet kin ngoi kat ba ka hima kan tawar la be takawai berka cimbetip apa ya dai berkan ngadar ba bad hakacu kubor lada don kino ki kun jangka ajar ikun ki ajar jangka hima ke jongna pada di don kano ka jingbum sutenan hakaba ngatri kumu acting sim hapo ke hima asli wan khot yaki haka lane ki la panwan sakami jing kren perangkat bagi di khot jong ki isi ke jongi bat lada don kano ka jing haba ki syam haba ki skio ya ka jing trikam ke jongi kalong ka babakla kila kim deri bakin susim lane that jubor ya ki tiar gitar lane ya kano ban penmen sau ya no hakaba ya dai bagi nok tre jongi ka office lane yang halu Kumshi benta benele banwanra ek jingkho jingsuba. Ka office sankur rengkat ki kenhon boper ke lepenlong ek jing penkho ek yo mau kerwat ka badana ke district Southwest Khasi Hills. Bad kumshi benta ban penduna ek jing khap ngya kan ek yo an sepen ken ria no ru ya kinong de madan syaka wei pat kejaka andradap ban penbit penbiang bah. Ka office sankur ke beri pej ek yo mau kerwat rengkat ke kenhon sang balang Kashnong Mokurwat kiseng long kemi VDP bat seng samla shnong rangkat bak office jong DSBM Mokurwat hak district Southwest Khasi Hills. Hak shitrik risau arhajar arpusan kelepen long yak jing pen kuat yak yo Mokurwat bat borok kisau dong sau kun jeng ke yo kenang barwar abiang yak jing kuat bak jing sengu shngan. Hak nek sin lepen long ru yak jing pen syait pat ba syapang jing kuat bat layawer ki pat ba nong chong yo bak kinong wan yo bagi netrilang ban pen kuat yak nek yo. Kasan kur bat kisnong mau kurwat ha kejing trilang bik seng phalang ha kejing lang balengkot lepas sopat ba baban lat na kejing ma bat na kejing khap ngya jeng surok kan sedon kejing pen kelai kinong chong yo ki bjong harut surok bahkan sepen kerja no skoi pakajaka kenang bagan omthot ekayat ki yang jugi pat ba komjor ki khana skul namar kum bagalong menta kani ke surok ke badi banyat kali bat ki brio klalong ke bakap ngya bat ke bojing ma kinong yat nong yang kham tam ki khana skul namar kejing don jong kinong di surok Kat baya menta 4 syim lah kedau ya kejaka nak benta kinong chong madan namar ya kejaka menta dang don ha kejing pen krea bat tat anda kani kejaka kalalong ke balabit labiang on sepen krea anu apa di kinong chong madan ha kete kejaka balapen krea na ke benta jongki kai ketau lihat semua balik kalau bukan ini hatu dam nak ibreu sini kebetulan tang sifo katsanmut kat ini don kata di kejing keli kayo mo tungi dalangi ya sekali ke keseni serendat kabangi ibar koraskan nadu kipor bangsul asyik isra yenja kiba kijing sini kiba harupon kijia bat kilong sini kajingnya tu kajingnya tiup kajingnya buat kajingnya tangan kajingnya peniap kami nak ni kecekak mesti sedih kikon sama kibala jot haruk kanu kidan haki yang kisam kejuni nak ni kecekak yo sini Kaya kejing kuat, kejing anu, kejing terang. Habang ia kendur, bukan profes jom mani jangan serdur. Ia keren. Hakap aku bagi penhapat, ia kena kecakap pada isyarat. Dan kibubul barang. Kapal awan rak, kejing jenjar. Ontang ia profes jom mani jangan serdur. Yang ini kesenang. Yang kisah melong kami, diberdua tiada orang. Dibahabat ia, yang kaya kesem. Pada syakri sini sekendong. Hakap ini, bersup kesengan. Kejungi. IPDP, hidup tiada orang. Balai, nama day nak kini kata, apa mi nak kini kendor surat, nak kini kisam, belas isyarat, nak kini kata, kecing satu kami nang ni, kata kini kaya kaba, fintip, tu kiperlok bayi cuma, bayi kerja kini kayu, bangin lah boleh percaya, ya kita ki kiba niuri, kata ya kakim masalah macam Kenyata aku beri ban, cuma jom kali kecakap aku panggil kerana jangan bersodo, asnda bersodo. Nakalian jom kasankur haki itu por berkadon berkorna, borok matrai kena bangila perkut ya te kecakap dan bah anak ya kinong shom bukan nong shom madan, bagian perut kami te kecakap. Dan rewat hakim bangila pelut bun hadar lah no om siapa lakon cerita nomor
kinong song yo ki ong ba ataka kadi kabom la ban kai pateng ban penmi mani ban kamai keci jadi yang ta ataba ate kasa awan yang hakeju kadur kabagi i menta baka kelas tiur dia rei menta sasien isugo ba borok yang ya kabagi yo ipat baga te gicakakan kutkan suba bangi kerban pada kalian yang masangkur ya jadi kebenta kan hapan simulan ya cara buat keyboard district nah kebenta bangi le nam kabar di luar hapan ya jadi kucing sudah oh kejing berkuat kam dei tam sisin sisnem hendai kejing berkuat kadai man la kasni janmir men step bat janmir kalong tek ko bangi don halaye la sem rukum ju ti habagi syong haki yu ki hak ki jongi ru ni dei ban sim khia ban penkhut ya ki dukan ki jongi om tangi dukan pre ki rut ki kia rukum ju bat habagi kendu syarun sedeng ye ki nongwi no ar yo ni ngim nu rung hayo mau kurmat namar kalong ka bajabo bat kum ju ru nimnut hiru ban rung namar ba tang ladum menurut syuk balik tidur ru, menurut syuk balik tidur. Hagaba, kum bagi yos ngau hadi ni kipun kisni kiba menta, kijing sni kiba jelai, kiba up, ya kibriu. Nata kadang kalau kiki kiba sausi banong, ba halas nong lajong, hayo lajong, ngim dan syuk ya kata kijing sengusngan. Kijing sengusir, ban ha iki kun iktiru, ban letit jing tit na yo. Bagata kalong ka jingti kam tam hagi ni kipor kisni bamenta kayo ka jongi kumpa la banana kayo ka ba ju hang met ha ba ju dan e e jet jing sniu ngai hagi ni kisni kipor ki bamenta haban mi na ye rul apatin mari la pakhat lupa ye ki ta ki jing sniu ki ba ap yengi tinga tepat iki nong shong yo ba mo bagindon ke jing ki klik om tang yang taga jing berkhut ya kayo rengin don jing kli na benda di para marjan di besong bukan bat ni kenang bakan long ka basingan marting hagi ni isi di benda prabaje prashting ngimdot syu namar kini ki dukan ki besong hang ni ha kendong kisah berngem kisah dawa digum kita ki ngim sultanat beliau sngo ba yo wajongi kan long kumta Minta yori ya kajing caklia kajing kapo jor kane kanyo ko ba buat kitro apa kaput soda kane kapo dunda isna buat bahkan kane kate hute name bakasan sekolah ka sare ya kapo bhatam renta ka PVP jor ko buat ngin sa ko kate kunta mila ya kren ya kate ngin sa ko bat kita kita show hante kiba tingkat dia kiba akan kiba terja cakmat tunga bahkan sahaja akan mensawa dan isu anak tunai terhadap bahkan sia mungkin dia perlu berjuang oke ba mungkin dia perlu tak kena apa dia minyak na kita nanti minyak perlu na kihane bahkan dia akan kapasa jujur kapasa bagaimana dia kisah dia kikuai ini dia ke baru hang ni sawat perlu bahkan dia kalau kamasep kapasaiba bahkan lo kaputo kapasaiba bikisan tu bahkan dia kata kumpulan kapasaiba kita try kiba kata kiba ino himsra ino himja ante nada dia keren berkasatu bagi nada ada betul berkasatu kate bantha kumpulan kapasaiba kiba kata lada kimman bab semua yang kita bicara kasatu kacintai lo halatu kacintai lo kasura dino bahkan sampai harapan tiba saja yang kita bicara kata kuat. Dag jing sokia halor ke jing mat jing jongki kena skol namar ka jing mam dan nohikai mentala sau benai. Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills keladawan ke Sorkar Jela bantung nohikai mardor haga nongrem Warding Government LP School kebahap apok kemausen ram CNRD Block. Balada ke Sorkar kadang yai penslam kaki SU kelong bahkan pak hino adik samla ke belanang lastat ban ai jing hikai hi yaki kena skol. Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills District lengbah u Education Secretary
Evans Roy Nongrem Klaban pau ke jing song diau hadin buwe no hikai school jong ke Nongrem Warding Government LP School ke bahap apo ke Mausan Ramsian RD Block ba kat kum ke jing tep no orang ba shnong ba kes otun bagani ke school hadin ke jing kla no jong no hikai dan no hikai shu mental kum ba sau benai ba kene kelawan ra ke jing do nong ke ba kraw ki kena school ha ke bana keleng ke shnong dang ba ka managing committee kamban sia ban pha ye ki arngot ki volunteer ki ban long ki no hikai de ke jing siu tulap hi de ka managing committee Anak yang orang bak senang berada di keran yang kena kamru baru MLA katahan mentuk lar lem halor kania ndoi hadu menta dan keik eru keblale halor kania namar kata nak yang ke KSU ka kubor ke basah ke sorkar jelal ba katana puli putih ba kadai ban pej kena katahan bagi ban pa no kino hikai mardor na ke sorkar hapo sibenai bala rekamla ban le kania nak yang ke KSU kan cimpi hidala dia ban pa ke samla puli ke lanang la start ban hikai kan ke skol kenang bagi kena skol kin amdo no ya ke jeng puli jongki halor kajing bomdon nong hikai jom kawai ke skol hakite kitan Mausan Ram ya kepala tip kerteng kumka nongrim Warding Government LP School ya kaba ngila ban ong ba kadai ke skol kepala seng na du usnam cijar kendai spa nyo puar ba kajing bomdon nong hikai shu ke skol kadai hanadu first week jom ubnai Jun hadin ba uwe nong hikai jom katai ke skol ula klat no dai kumban penpau ne ba kalong ka ke ba susi ba haduk menta umpadon nong hikai na kaliang ka sokar bakan pha te na kaliang ki hadin ke jing yakran rengkat ba urang ba snong jom ka snong ba ke sutun ayo jing tip ba ya ketua skol haduk menta mene la syupha volunteer daka managing committee berkunjuru daki nong yalam jong gasnong ban siu tulopi te kani kalong ka ka jingle matla na kaliang tanat ke badai pej kumjuru na kaliang ki nung ikmat jong ketua kathan te kumban supan kan mau ba kalong ba haki sinam baladap na kaliang ka isu so West Hill District kalayo ban lek marmot ya kawai na ki skul sorkar hakite hikitan bahap hapo ka Mausan Ram CNRD block te kumbaong ba kadai hi lese kadai hi kajing bom sudnyau lane kajing le maina jong ka sorkar khamtam ya kitu kisnong hakatu kitan ki bom perlat kali te ka karwo ka basai na kaliang ka isu so West Hill District kalong ba kin sobha ban pha leng ba ka office jong addiction school officer jong ka East Hill District ban kin sobha ban pha no ya kinong hikai hakate ka school hapo sudnai lem kumta iladai ban pha da ka jing tho nang ba na kaliang jong ka seng yin simtino ya ka to school bat yin pha volunteer da ki dokot ki blanang ba start jong ka seng nang ba kanomlong ka jingdu nong ka bakraw nani kanom ja kata ba ki khana school kin pep no ya ki jing puli siteng por sita itu ki brew ki badon hakato kathan kin yo hi kajing nang jing stap kum ki wei pat ki brew badon hai to kathan sisen kanu kalong kajing dunong ka bakraw ya ki khana school bat ki nong song hakato ka jaka namar kajing le matna ka jong ki nong mi khmat ki badai pet hakato ka jaka namar ba kumbal ngitip na kaleng dungi bala kumba saubnai haduk menta umpat don kinong hikai kiban ai ya kata kajing start kabapaka na kabenta ki khna hakato ka than hi bat hakato ka snong hi berwei Komisi benta banele ban penklan bat penjanai kerukom terekam ki pulit kejela hagelak senyu blej jong katayo menteri rangba kejela u Konrad Kongkal Sangma rengkat bersembut menteri rangba kejela uba kemi ia ketenat korban ri gejela uba Preston Tensong. Kila pelat ya kali DFS Crime Scene Vehicle bat play office terekam jongka anti-terror squad. Haga jingelang kebelalong ha police headquarter ha kenong bak Shillong. Bukan! Bukan!
turtan. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma rengkat bersembut Menteri Rangba uberi kemiru ia ketenat Home Police ubah Preston Tunsong. Hak arp kundai terik unai luar Hajar Arpusan la kawek lama nak kebentar pelaj kali DFS Crime Scene Vehicle nak kebentar kikar arp ligi distrik Kejala. Hak ini kesini la peluru ek office terekam bersipor jangka anti-terror squad jangka ketenat pulit keberan marsenda bat ke polis headquarter Shillong. Bat kumjuk la yoru ban penkop buram ya ki kenhon ke Special Investigation Team ki belalap ya kejing shisha halor kejing syapniap Raja Raghuvanshi. Hal kini kesini nak kaliang Menteri Rangba Kejala bat Menteri ketenat Korbari Kejala. Ula penelong ya kejing elang annual review bat ki SP bat CO ke Police Headquarter Shillong ban bishar kampanya ekrukom terekam kene ketenat. Hal kini kejing elang leplak pat ba ekam Macpol kepada kebuj wat banyak bakam jeliau nak bentaki pulit Kejala. Pat ke Personal Information Management System. Haba kerani gelat patai kubor ba Preston Tunsong ule tu bakani kejing yalang kelayok penekadan lor kesenjam bandang penklan yang kerukom terekam kipulit. Ule tu ru bah kejing yalang layok ban yatai alor kejing terekam jong ke anti terror squad jong ke tenat pulit Kejala Meghalaya keban long ke unit kebani khud persya ki kam pentriam jong ki kunhun le anor. Ya kene ka anti terror squad an clear dau DIG Kejala DNR Marak bat ia kene ke squad jong ka tenat pulit Kejala lapan ka hadian ke jimbutha ka tenat Home Affairs ke Sarkar Pedang bani kun persya ikam le no bagi ikam pentriam. Na kaliang DIG ka tenat pulit Kejala Meghalaya uban kemi kene ke anti terror squad DNR Marak ule tho bakane ke anti terror squad kan kemi tangi ki kam pentriam jong seng le no. Na kadi bandum jing tip sepang jing kenhuan bantu oket ane bani kun persya di operation da ke bakadau bak anti terror squad kan dan arkan hun kata ke jungle warfare bat ke urban operation bat ki pulit ki bandan hak anti terror squad ken hak bandai ke bradab bani jing hikai pentebit. With regards to ATS, the need for ATS, you have asked this question. Yes, it is true that we already have existing police units, but you see, all police units, they are working in different domains. Like for instance, police stations, they investigate cases. We have, like you asked, SF10. Yes, we have an SF10, which is a commando battalion, which looks after operations. We have SB, which collects intelligence, etc. But there is a need for a specialized agency or a unit which will encompass all these activities and will focus only on a very specific topic of terrorism. This has been mandated by MHA to set up a very focused and a specific unit to look after all terrorism related matters, be it operations, be it intelligence collection, be it investigation, etc. So with this in mind, we have set up this ATS, which will specifically look into the very specific cases of terrorism, be it investigation, be it operations, be it intelligence collection, etc. Anti-terror squad, and this wing is being headed by Sri DNR Marak or DIG, who is also here with me. Then we discuss about the functioning of the ATS in detail. And please understand one thing, there are many issues which we cannot deliberate or I cannot brief to all of you. But of course, internally, we have done all the details. We discuss everything about the functioning, about the way forward, how to make sure that the cell or the squad, which is known as anti-terror squad, is serving the state in a better manner. So this is the number one subject where we had a review meeting. And number two is about the cyber matters, again under the SP, who in charge of this wing, the Shri Pankaj Kumar Rasgania, Superintendent of Police Cyber. He also detailed us about the functioning of this branch, and also we shared the views how to further improve this cell to the maximum extent. And the next issue was also presented by
Mr. GW Lungdo MPS, AIG Police Law and Order, who ultimately updated the issue of, as you all know, the new laws, right? The new law, New criminal law. Yeah, the new criminal laws, which was recently amended by the parliament, and also now is being implemented in the entire nation. So we had a detailed discussion, the review also about these new criminal laws, which was, as I said to you, recently implemented in the whole country. And next issue is relating to Anti-Infiltration Directorate, headed by Srimati MGT Sama. Again, we discussed in detail about the Anti-Infiltration Directorate too. All the details has been presented to the Honorable Chief Minister, to all of us, and we also shared our views how to further strengthen the function of this Anti-Infiltration Directorate. We would like to further strengthen the Directorate of Prosecution. In fact, we already appointed a full-fledged director, and then we need more manpower in the Prosecution Directorate, because see, this is the department where we need specialized people like APP and so on and so forth. Then this is the, as I said, this is the directory where we need to further strengthen so that we can speed up all those pending cases, and it can be, ultimately come to a conclusion. Da gajing temu benelek ban penek pensa ekamariang rengkat lang bat ki doom dowa. Hakla sengi boleh jeng katayo South League Isnat Trekam jong ka Kasi Students Union kila pelaj ya ki dok sembai hakawa riat tham. Ka KSU South Unit ke bakentop ya ka Port Omyap Area Unit, Plang Dilan Area Unit, Nongmlo Area Unit bat ka Plang Maupra Area Unit, Limbak Environment Cell bat ka jingas nok tilang baki dorbar snong pulun hadian sisnam balakang persya ban let dusmon ya ki doom. Haka arpo pratrek unai luar arajar angkusan kila pelat dokha de kisembai hakawa riat tham apo kejingelam jong u Drap Starwell Tong Niu Vice President ka KSU Dolon Circle bagi dekat rengkat kejeng senran lang jong Secretary Snong ka Plang Dilan uba Vinan Imyong. Hadin kejeng pelat iki dokha kaseng kala yoru banto iki dak jeng maham habro silenter jong kene kawa. Ladu mencapniam di kawan bu ya ka sanbut ini hawa rekam ban kang persya ya ki nong lesnyo ban peniap ya ki doom doa ha kene hawa rekam ya mentaka si arpo nyok teret jong benas pembar ara-ara pesan ya nakaliang jengi keseng rekat berti rumah jong senong di wan pelat ya kini ki dokha kini kawa ban penbun susu ya ki jadokha kini kawa mentakasi ya nakaliang ini di senyaw ban kepat ya ki paiba joko dong kasan ki baju wan khwai kini kawa balara tiyo ya kini ki dokha senyaw pa pelat biang ai ba ki dukha kini ki ba ni dang plat ha kini wa pakin lang roy nak san nang nismat ba ha ka jungpor ba ni labu ya ki kendon ba khang persya ya ki ba ki bawan ban ai dawai ne kino ki jing pun buat peniap ya ki dukha ba ha ka jungpor ba naduk takasni ni lah kang persya ya kita kiba wan penhap betul di kelong kene kawa mensni pan menmit ba naduk takasni ni lah kang persya ba umbit su padang le pan penhap ya kita di kelong ba ka jupor ba naduk takasni ni bu ke jeng maham bat kepat di pedba no senong jong kene tang di area ba ni nong saksu maafin tangwan bantong menmit ya kidukha kidowa angne nomor alat swa ya kini kidukha tibangi dak plat matasni
makin langhe napsan suah sipor bat narangi si odong kam ngin saya kren pat ngis penbik pat adin senjuk jongki romba senong jongki ka dong kat han lang dilon area agni ka singi katno agni ka singi arpun nyau terek September ajar husan hidap dapat jenis dokumen ban don lang bat ke sengkersiu lang ba ke environmental ke bala simkia ban wan pelaj ikidok ka hakani ka warikam nakaliang jungi kom ke nau sensar snong ke nau pej snong ngini atrelang ba lang rengkat ba ka sengkersiu na kamta bat pene persa ya kini kita ketawa kani kalong kejegerpat nak kaliang jungi kom ki nong sensar snong ya kipat nok snong jong kani ka snong jong kani ka area bat kitu ki bawana sabaru ba sobha ba wanom le kino gikam tiba penyiap lane IB ai kini jing ai ki pelong bi ya kini kirokha bat komjuru abawan hang nia dei ban le khut ya kini kawa om dei ban brat gijakria hakane kawa nang ba kani kalong kajing montoy om dei takatui rei nagamta kalong din kamandin kacungiru Haswa bangin betengi ki kubor ke benangsa ingin pengen mau biang ikimat bukongsan joko kubor bentak tayo. Kesorkar kan pelaj ke bahak khajna advance ke Garo Hills Autonomous District Council bat penkut no kesorkar ke jeng kaja jaka hasat sopen hasora civil subdivision. Charjit ubah Winston Tony Lingdo kumu Chief Executive Member Batamai ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kesorkar kan amsya abenti uranium ha Meghalaya bat ka kenhun menteri kedai ke bala pembiang tarajur ong Konrad Kongkal Sangma. Hadian khatway sngi pensange no ka fastom ya ke jing yakhi. Shimti Dr. Shakil P. Ahmed kumu Chief Secretary Batamai ka Meghalaya. Kentu ba Preston Tensong menkiar kaya yang ke formen menyong nak surok Shillong Dauki. Bat, Yashim Bata Shirham Kirungit Hindu Haglek Niam Durga Puja. Ka Little Flower Higher Secondary School Maubri Kabadan Hak Distrik Riboy. Hak si balang jongka tayo kelapan hak perdano ek jingrakhe ya ka Jubilee Siar jongka. Bat agni ke jingrakhe Menteri Rangba ke jela u Konrad Kongkal Sangma ulakular ban ajing yarap arpusan lak tengka. Lengba ke Chief Minister's Special Development Fund bantai ke yang school kaba kampaka na kebenta ki kena school. Ka School Little Flower Higher Secondary School Maubri ha ka Shitrek Risau Arhajar Arpusan kalapun ko no ay jingrakhe Jubilee Siar daga bapen ham no ay kalama jong school kabel kentir no kisi ngeblas sedang ya gane ke jingrakhe hakene kisi bapen ko gane ke jingrakhe Jubilee Siar lawan Benedon Bentalang do Konrad Kongkal Sangma u Menteri Rangba ka Jela Meghalaya kum Kongsan ha ka jingidon rengkat uba daman bat lamare MLA ko Umroi constituency kum u sembut Kongsan uba isnai hing MDC ko Umroi Father Balestine Marwanyang Principal ke School ki Officer Sarkar ki nohikai ki kena school bat kiwi kiwai ki belas akot sngobha. Laban kedau hangne baya ke Little Flower Higher Secondary School Maubri datai heksem chajar kendai sepanyo pusan. Pada gini kisan posnam jong kajingya lenti gini ke school kelanang kiyo ki kam ban ay kajing nang jing start ki kena ki buan pulih gini ke school. Bat ka barangnya kisnam kalong kawai ni kislam aji hikai ke balapau ke distrik Riboy. Paling bagi negara sekolah kelala aru ban pemi shibun kisamla ki bastat bat champang bagi badan giker dan boper. Konrad Kongkal Sangma ulong bakam long basuk ban pentelun di Kampung Putih badai tangga ke Jela Meghalaya bak Sarkar kapet ki skul Cimet benerap pisah ke bedai bak ketulap jukino hikai. Ula airu ke jingero ya kabalang nadu ki missionary ki padar sestar bat kibai ki belapai kemat ban kentio ke Kampung Putih ha ke Jela. Barban airu ke jingnang jing start sya kisamla. Agni kesingin kaliang Menteri Rangba Konrad Kongkal Sangma ulak-ular ban ajing yarap sekali ke skol arpsan lak tengka dan bagi Chief Minister's Special Development Fund nak benta bantai ke building jong ke skol ke bak kambit kambiang syusyu bat ke ban pensuk ki kena ki bapulih agni ke skol.
Many people have played their part in the roles. In the past, the principals, the past teachers, the past members of the managing committee, the past pupils and the students. All of you have contributed to making Little Flower School what it is today. I take this opportunity to give my sense of appreciation to all the past teachers, the past pupils, the past principals, and all who have made Little Flower School what it is today. Kipat reunget Hindu haga simpale jong katayo kelami dak jing shit ram haga banishim benta haga singikot jong jing laniam Durga Puja haga bagi la pendap ek jing pengami gidur blai hawa amkra kabadan hapolo haga nong ba shulong. Kumba julong malakas nam kirong Hindu kelara kia kejinglan yang Durga Puja kebasan sengi kebelas tang norok arpu pratrek unai luar bat kabalakot aka arterek urisau. Balapan kot yaka deka belet pengam no igidur belai hawa amkara Apollo kebadan kenong ba shilong. Haka ba keladon gumbahnya pau telik puja pandal komiti rengkat bagi kenuhun shimet kebalawan man pengam igidur belai hawa amkara. Nalur kani la pendap ru ikene kejinglan yang makeleng ki distrik jong Jala Meghalaya di kirong Hindu. Bat kini kejing laniam kelalong kebayat bet yaka belas sakiru bala perking bahaya kejing pahara akan leng kejaka. Kejing rakhe ke Durga Puja kedai kumsi benta jong kejing job jong keblai Durga ya u Mahishasura ne kejing job jong kebabaha persyaai ke basniu. Kani kejing lit pengami gidur belai kelas sedang naruk performance step ak bakirau ngit Hindu kenong ba shlong wat ap pedang kejing hap uslap klemi renti de kejing kemen ba kejing syongshit na lagi puja pandal ban senran ki kali ke bakit gidur belai. Haduk bandepoi hawa amkra polo ha ke bala pendap de kejing pengam ya gidur belai ha kini kawan. ऊपर से फेंक दे रहा है और बहुत ठंडा है लोग हाँ ऐसे जो पानी में डालने वाला भी te parlok na katong ila poy ko bakot jeng tup ko bod jengi menta kejan miet ngin se syam yang bat phil syam tayo gejuk kasngi bat ha gejuk ko pod ku blai shibon ko pod jeng pi bat sasa